je broj 185. Neka dođe da primi nagradu. Drugo mesto, broj 161. Broj 161, nek se pojavi za... Dobro. Treće mesto 068. Idemo Best Racer, prvo mesto, broj 027. Broj 027 koji ima na automobilu. Drugo mesto, broj 115. Treće mesto za Best Racer, 167. Best GDM, prvo mesto, broj 051. Bravo, brzi! Ajmo pauze! Drugo mesto za GDM, 147. Treće mesto GDM 144. Best German Car, prvo mesto, broj 121. Ajde, Peđa! Aplauz za Peđu. Drugo mesto 118. Čekaj, slika. Treće mesto 015. To duže. Sad će namesti mi jedan kahar, onak što je reći. Će ga isječemo na palu. Ja ću osim ovo te bio ovo vrati. Ajde, slika. Ej, snimaj to dobro, da mi zajebamo. Vidiš da mi se tresu ruke. Da li, koliko su novi?
Za najveći ostvareni decibel u muzici broj 15. Drugo mesto broj 29. I treće mesto 116. Za Best Tuning prvo mesto 65 broj. Treće mesto za tuning broj 36. Drugo mesto za tuning broj 66. Za Best Old Timer prvo mesto broj 151. Drugo mesto broj 120. Broj za drugo mesto u oldtimerima. Treće mesto za oldtimera 0.28. Best nacionalna klasa, prvo mesto, broj 0.45. Drugo mesto nacionalna klasa, broj 0.56. Treće mesto za nacionalna klasa 166. Best Street, prvo mesto, broj 0.92. Drugo mesto, Best Street, 0.67. Treće mesto za Best Street, oznaka tablice SP 040 RV.
mesto za DB Dizel broj 050. Bravo, Vaske! Drugo mesto za DB Dizel 63 broj. Drugo mesto broj 26. I treće mesto broj 051. DB Offroad, prvo mesto SP 030 LZ, ako je još tu nek se pojavi. West Street, drugo mesto 067. Idemo sad nagrade sponzora. Autocentar Gang dodeljuje komplet od 4 litra ulja motornog Enos Pro. Dobitnik je broj 63. Servis daje 5 vaučera za gratis reparaciju stakla. Nagrade dobijaju broj 170. Idemo dalje. Broj 115. Broj 115. Nagrada Autoglas servisa. Je tu. Idemo dalje. Autoglas servis. Nagrada Autoglas servis ide broju 17. Ajmo potrči familijo. Nema nijednu plastiku. Autoglas 127. Autoglas servis broj 160. MD Hidraulika
hidrolika nudi voucher od 1000 dinara za izradu hidrauličnih creva ili popravku broju 111. MD Hidrolika 026 nudi nagradu isto broju 135. MD Hidrolika nudi još jednu nagradu broju 114. 114. Onda broju 98. Broj 98. Otišao je. Sljedeći broj 101. Broj 104. 104 broj. ...192 broj. Nagrada voucher auto kuće auto servisa Jeremić nudi 5000 dinara u njegovoj radnji za popravku ili neke radove. Broju 171. Nagradu Mile Denčić daje Denis Star poklon broju 110. Best Evo drugo mesto 050. Treće mesto, Best Evo, Evro, 160 broj. Drugo mesto za Best Street, 067 broj. I za Best motocikl drugo mesto broj 161. To je bilo to za ovu prvu manifestaciju. Ovo su ostali pekari za medijsku podršku koju ćemo da pošaljemo našim pokroviteljima i ostalim koji su nas podržali na društvenim mrežama i promovisali naš rad. Hvala svima koji su nas ispoštovali, bilo nam je lepo da se družimo sa vama.
Vidimo se sledeći put.